3. Lompat pocong. Ada curang. Lompat, ayo. Wis. Mantul guys. Wadidaw guys. Wih. Mantul guys. Wadidaw guys. Wow. Mantul guys. Ondel-ondel lompat pocong guys. Serem guys. Hati-hati ya guys ya kalau malam ya guys. Takutnya ada yang nyamperin guys. Ih, serem. Wadidaw guys. Wow, ada mobil. Awas. Ada mobil, awas. Wadidaw guys. Ultraman kesurupan zombie guys. Mantul guys. Wah, jadi zombie guys. Wadidaw guys. Hati-hati guys, digigit guys. Waduh. Ditangkap guys. Wadidaw guys. Mantul guys, ada jarak guys. Mayo 1, 2, 3. Wih, wadidaw guys, ondel-ondel guys, Ultraman menang guys, kalah hijau guys, wadidaw guys. Ya, diam. Awas tuh, ada dinosaurus lewat, awas. Lari, ada dinosaurus lagi. Hey, what's up ondel-ondel enemy? Wadidaw guys. Waduh guys, itu ada apa ya guys? Waduh guys. Wadidaw guys. Ternyata itu ondel-ondel guys. Ungu. Wadidaw guys. Waduh, ada Toing guys. Ada Fahri guys. Wow, wadidaw guys. Ada dedengkot ondel-ondel guys, yaitu Fahri guys alias Toing guys. Wadidaw guys. Mantul nih guys nih. Mana nih? Wadidaw guys. Iya, ini siapa nih? Patir Om. Hah? Patir. Iya. Mantul guys. Wih. Ada ondel-ondel guys. Ya, ramai nih guys nih. Mantul guys. Wadidaw guys. Mantul guys. Ya. Wih. Halo. Ya, Bang Nara. Wadidaw guys. Nih, seru nih guys nih. Ondel-ondel ungu guys. Ya di mana lagi ya? Sini. Ya udah ke sini aja, ke sini ntar ada motor. Yang gede-gede enggak apa-apa, yang gede main di sini ya. Jangan sini ya. Ya udah gitu dah, biar nggak begitu makan jalan. Hah? Enggak apa-apa, terusin. Ayo. Wis. Wow. Waduh, game block guys. Waduh guys. Wow guys. Mantul guys. Warnanya adalah soba guys. Mantul guys. Oke guys, mantap guys. Mantap terus guys. Mantul guys nih guys nih. Mantul guys. Ya. Wah, mantap guys nih. Mantul guys. Yang kalah diapain nih, Jel? Enaknya? Saya enaknya diapain ya? Disambelin. Iya. Enaknya kita suruh nangkap ayam kali ya? Nangkap ayam. Iya. Mana ada yang Itu ada. Wow. ayam nih. Yang kalah dihukum guys. Nangkap ayam guys. Wadidaw guys. Wow, mantul guys nih. Akan menangkap ayam guys. Itu
Wadidaw guys, tantangan berat guys nih guys nih. Mantap guys nih. Mantap terus guys bener guys. Jangan lupa di like dan subscribe guys. Mantul guys. Wow guys. Ya guys, sedang dia eksekusi guys. Wadidaw guys. Wadidaw. Mana ayamnya? Wow, wow. Ayo guys, tangkap guys. Ayo guys. Wah, dapat guys. Wah, mantap guys nih guys nih, emang rajanya guys nih. Wih, raja balang apa pada besuk guys. Wadidaw guys, wadidaw guys. Performa yang sungguh luar biasa guys. Jepret guys. Wadidaw guys, mantul nih guys nih. Raja balang memenangkannya. Wadidaw guys, mantap guys. Oke guys, terima kasih guys. Jangan lupa like dan subscribe guys, karena masih banyak guys pertandingan serunya guys. Wadidaw guys, mantul guys. Sekarang ini yang kemarin apa? Yang ayamnya diapain? Ya. Sate. Makanya kan cerita tuh di sini. Mau dilepas lagi apa gimana caranya? Oh iya. Apa tuh kemarin? Kita kan udah dapat ayam nih. Iya. Kita mending balap lari. Terus? Yang menang apa aja? Yang ayam. Tadi Ahmad dapat apaan di tangannya? Coba lihat. Tai. Tai. Waduh. Coba sini. Iya. Iya. Iya guys. Kena pakai ume tuh sama wabe. Wah, pelanggaran nih. Wah, kena cuci lagi nih. Wah, ini waduh bahaya nih guys, ini pelanggaran. Ini Kita lanjutin lagi dengan game seruan yang lainnya.